aheza umugisha manota yanje ivuyeho ndayizi sindenza n'umutumwa. Haleluya. Waye mpore umuryango wabuze umwana mwihangane cyane kandi mwizera Imana Kristo n'umwana cyane. Aracyari umugambi mwiza ku buzima bwanyu n'umuryango wanyu. Yesu yamaze urupfu imbaraga kuko ari we muganura w'abasinziriye bose. Umunsi umwe mwana wanyu muzamubona arasinziriye mu gituza cya Abrahamu. Dushimiye itorero ryatwakiriye kuva ku wa 4 kugeza aya masaha. Bushumba bitorero badutumiye hamwe n'abayobozi b'abayumbe duciye bugufi ku bwanyu bwo kudutekereza. Imana ya Israeli dakiranirwa ibaheza umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Turashimira kubana n'umubyeyi wacu mwiza dukunda Pasiteri wacu kuva muri Kongo, n'umushumba wacu kuva iwacu muri Kadese. Imana ya Israeli baheza umugisha. Amen. Sinyarinzi ko Pasiteri Nehemiya ari Kadezi nyabimenyeye hano. Ba Kadezi ni benshi yabamwogiza paruwasi imwe ngo tugire paruwasi nini. Kubera ko Kadezi ndayikunda cyane. Jewe ande skuru nyayigiye muri Kadezi. Muri Kadezi niho nyaririmbiye korari. Muri Kadezi nibo banyigishe bibiri imyaka 3. Muri Kadezi bampisha ingano z'ubwarimu bw'itorero bukora imyaka. Aho. Nabavyeyi banje ndayikunda cyane. Habe no kwiyegereza kwabo nubwo bataza basobanura ibintu byose, nibo baza basobanura neza kwiyegereza Imana imwe mu butatu bakubita inshuro 9. Mukubitire Kadezi amashi. Amen. Amen. Kaya keosa. Ariko Kadezi intambara yari yaragize mu isi. Aho yari yarageze niho izogera kuzamura icubahiro cy'Imana. Izayorosha ubuzima bw'umukristo. Kadezi zikora nk'abazungu. Nta muntu uzugenda ku wundi, nta bintu byinshi. Izayorosha. Aho. Tigira ibintu birebire. Cyane. Imana ihabwa icubahiro mushumba. Amen. Kubabona n'ibyishimo byinshi. Tabwo ari kugira ngo mbasetse. Jewe niyo ndi Kadezi jewe. Ndi Kadezi niyo yandeze. Ndayikunda cyane. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo navuga umwanya muto cyane. Minota bampaye yose ndayisiga. Teme yacu iri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso 5:14 hagira uhasoma. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso 5:14. Mwongere kandi mudusomere gitabo cyo kuvayo 33 wa 17 kugeza ku wa 19. Kuvayo 33 17 murongo wa 19. Efeso. Abaefeso 5:14. Haravuga ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Amen. Kuvayo 33 murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Umurongo wa 19. 17 kugeza ku murongo wa 19. Yego. Uwiteka abwira Mose ati nico uvuze ico ndagikora. Kuko wangiriyeho umugisha kakumenya izina. Arambwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. 19. Uwiteka aramubwira ati ubwanje nzanyuza kugira neza kwanje kose imbere yawe. Amen. Amen. Zivugira
mu izina imbere yawe ka amen. Samweli wa 2:21 murongo wa 10. Samweli wa 2:21 murongo wa 10. Murongo wa 21 verse ya 10. Mirongo 21 no ku 10. Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira acisasira ku rutare. Uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo yashaniye kuri izo ntumbi. Amen. Dukomeze. Tiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa cyangwa inyamaswa zo mu ishamba ziza nijoro. Amen. Amen. Mukubitira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Umuti w'umutima ubabaye no kwishima. Umuti w'umutima ubabaye ni ibyishimo cyane, kandi ibyishimo ni imbaraga z'abakristo. Teme y'igiterane cyacu nugu gukanguka kugira ngo Kristo abone uko atumurikira, adukoreshe ibitangaza bikomeye mu gihe cyacu. Ndio. Kanguka we usinziriye, Kristo akumurikire kugira ngo ubashe gukora ibitangaza. Haleluya. Amen. Haleluya. Muri iyi teme munsi wa mbere twize nk'ibintu 12 biranga abantu basinziriye. Ndabivuga nyihuta, twongere tuvuge ibintu 7 ngira ngo biranga abantu bari maso. Niturangiza uyu munsi turavuga abantu babaye maso 3 gusa, nitumara twicare. Haleluya. Amen. Gusinzira uburyo bw'umwuka bitandukanye no gusinzira ubuzima busanzwe. Kubera impamvu z'umuruho cyangwa z'ibitaramo wosinzira ku buzima busanzwe, ariko umutima wawe uri maso. Cyangwa woba maso hano ku mubiri, ariko Imana yakureba ikabona urasinziriye. Ibisinziriza nibi. Icyambere. Haleluya. Haleluya. Nukwihugiraho, kwiyitaho wenyine, tutekereza Imana yakuremye, tutekereza abandi bantu urusha ubushobozi, tutekereze ukihugiraho, ukiyitaho wenyine, tugira abandi bantu utekerezaho. Abo bantu mu mvugo y'iwacu bazabayita ngo ni baruhu rw'inda. Niyo bavukishaga inka nyinshi bakabyaza inyana, bageze banywa amata bakayamena, abandi bana bahe baruka inzoka, bakagira ubushisha bwo gutanga amata, tibatiza imikamo, bakimana, bakabana n'abakene, umutima utabacira urubanza. Bakaba mu ikanisa rikava, abandi bose bagatanga bagasakara amakanisa. Ibo bavuga ngo batange. Twigeze kuja gukoresha fundraising mu Mibunda ahantu hamwe mu Muhana. Umugabo wari ufite inka nyinshi, ngo tubivuge gutya yamagira ubwoba yamayongorera abahungu be 2 ngo nibahoje bagende haze ngo uyu muvube ngo umuvube ngo ube nkutambuka ngo wo gutangisha. Abantu bikunda bakagugu babashishe. Icyo ni impamvu imwe zituma iranga abantu basinziriye. Iyo umuntu ari maso, azareba abandi, azareba abakene, azareba abarusha ubushobozi, azagira impuhwe, azagira imbabazi, azatekereza ikanisa, azatekereza abapasiteri b'abashumba babo. Iyo umuntu ari maso ntaza yihugiraho, ntaza icya 10. Abarya ibicya 10 bose ni baruhu rw'inda, bazabihugiraho, bazabarya izabo bakarya n'izima. Urasinziriye, uri mu bitotsi bya 8. Nimba utazutanga icya 10, uruhu rw'inda, ruhu rw'inda. Siku ya mwisho watumishi wa tumbo watatangatanga. Abantu bagaburiye inda zabo mu gitabo cy'ijuru bazogaragara niba barihanye ibyaha ngo bazomera nk'imishumi kuwe mu murimo, ariko nta mirimo bazokora. Abantu bihugiyeho mu gitabo cyo mu ijuru bazobatindinya kuja batazohabwa. Hari amakamba 7 tuzobona mu ijuru abantu bakoreye Imana neza, bazambara amakamba 7. Yego. Hazoba amakoroneri, hazoba amagenerali, hazoba n'abadafite ipeta nimwe. N'abakristo bihugiyeho mu isi ubuzima bwabo n'ubutunzi bwabo, bakaza barya gusa tumbu munene.
siku ya mwisho watatangatanga mu ijuru bazoba bakenenya kuja mu gitabo cy'itorero kibagira imirimo ntibaza batanga. Iyo ni impamvu iganga abakristo basinziriye, barasinziriye. Kwihugiraho kuranga umuntu usinziriye. Mukubitira Imana amashi. Amen. Amen. Impamvu ya kabiri iranga abantu basinziriye ni ugukunda icyubahiro. Abantu bakunze icyubahiro bari mu kugishakiraho batari, bamwe ngo barasengerwa ngo ariho ngo bibabona. Amavuta Imana itagusize abantu ngo bazokudodobeka ntibiza bifata. Kurya umuntu azaje gusigwa nyuma ariko hafite aho yasigiwe cyane. Icyubahiro, ibindi byaha byose bikomoka ino. Icyaha cyakomotse mu ijuru kwa shitani, fondateri ni shitani, ni kujiinua, kiburi. Icyubahiro. Abantu benshi bananiwe kubana n'abandi kubera kwigira ko ari ibitangaza. Akumva muri quartier ni très danger. Muri iki gihe abantu bacanga guhana amaboko akumva ko ari ngo se uyu nguyu gute. Muri Amerika hari umwe baramuramukije umuntu babanye yamavuga ngo amaboko ataresha ngo ntazaramukanye. Ubwo yagiye Amerika. Ariko bitose nibibiba. Araryamye avuga kazi ararushe. Baramuramukije ngo yeye ngo amaboko ngo ataresha ngo ntazaramukanye. Ariko bitose nibibiba. Iroro rizari tuma umuntu avuga akavuga ibintu atatekereje. Icyubahiro Imana izikirwanyiriza kuri. Yego. Haleluya. Abantu bose bicisha bugufi Imana izibahera ubuntu, ariko abishira hejuru ubugaragaje shitani. Ikimenyetso cy'ubwami bw'umwijima nukwishira hejuru. Imana iziburwanyiriza kure, ariko ngo abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Mwirinde icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Icyubahiro cy'abadayimoni. Nebukadinezari mu gice cya 4 cya Daniel ngo yirase Babiloni, ngo yiratana ibikoresho bari banyazi Yerusalemu. Bwana sifiwe. Amen. Imana iramurigisa. Habe na Herode ngo yasomye disikuru amamu kubitira amashi ngo avuze nk'Imana imutunga urutoki yamabone niyo barakaburira. Bibiliya ivuga ngo ibintu byose yarabiduhaye ngo ariko icubahiro ni cy'Imana. Yego. Habe n'amasengesho yanyu muza mushima muvuga ibyo mukora mugarurira Imana nyiri icubahiro. Amen. Iyo umuntu arwanira icubahiro abahaye arwanya ubushake bw'Imana. Haleluya. Amen. Ikindi cya gatatu kiranga basinziriye ni iterambere. Umuvuduko w'iterambere. Utumodoka mutagizi wanyu ubu muradufite, abantu benshi bakaza bamba bumva ngo iterambere, abandi ngo bufite amazu. Iterambere abantu benshi rirabahunikishije. Amafaranga mutigeze mutunga kuri konti ubu murayatunze. Iterambere riza rituma abantu benshi basinzira bakibagirwa Imana. Imana yabwiye Abisiraheli ngo nimumara kurya mu gahaga ngo mukaba mu mazu y'ibitabashwa mutubatse ngo muramenye ntimukibagirwe. Iterambere riza rituma abantu basinzira. Icyakane no gusuzugura abandi. Ariko agasuzuguro ko umuntu uzusuzugura abandi tugira amapine mu maguru, tugira amasane, sinzi ikintu tugira, tugira imitwe ibiri, tugira amenyo aruta y'abandi, sinawe yera cyane ariko kaza wama ubwenge bukeya. Hata tanoka. Bwana sifiwe. Agasuzugura. Kawa. Dufite abakristo bari mu gusuzugura abashumba. Umuntu agasuzugura umushumba. Umuntu agasuzugura umushumba umuhameza. Umukristo usuzugura umushumba we hari umuvumo azogongana nawe kugeza kubuzukuru bye. Pasiteri mutakibana mwaratandukanye kuko Bwana sifiwe. Imba Daudi ataratingise gusha Sawuli wamurwanyije imbona kubone apana mu nzozi. Bamwe baza barwanya abandi mu nzozi no mwiyerekwa. Sawuli yamurwanyije ari sebukwe umunsi umwe ngo aramubwira kandi yari yaravuze ngo uzi cyagwari yategwa zo mukorera ibintu bitatu. Ngo icyambere ngo zo mushingira umukobwa banje Mikali, ngo cyakabiri ngo zo mukira umukuru w'ingabo, ngo cyagatatu ngo zo gororera iwabo avuka kwasa. Ngo amara kumwica mu cyimbo cyo kumugororera ngo yamamutuma inkwano z'agahimano kugira ngo apfe. Yamamutuma ngo sinkeneye amafaranga n'inka kuko kwa Yesa inka zari zihari
ngo nkeneye ibinyita 100 by'abafilisitiya ngo kubera ukuboko kwe. Sawuli ngo yatinye Dawudi inshuro 2. Inshuro ya mbere ngo yamutinye ngo n'umunsi amutuma ibinyita 100 by'abafilisitiya ngo hayagira ngo yiyahure kugira ngo asane inkwano kubanzi biwe ngo azane ibinyita 200. Abakristo bari maso, attention avec abakristo bari maso. Ariko ngo arasubira undi munsi ngo amutera ngo icumu ngo amwegereye azingo birafata mu mutima. Mwuka w'Imana ngo arariyo byarafata igisika. Ngo uwo munsi Sawuli naho ngo yatinye Dawudi. Ngo amenya ko ari kumwe n'Imana. Ariko ndi yashukira ngo aramurwanya araruhangwa ahungira mu banzi babo b'abafilisitiya. Ariko ngo umunsi umwe amubonera umwanya wo kumwica. Aravuga ngo kuboko kwanje. Haleluya! Haleluya! Kuri w'ingabo Yowabu baramubwira ngo nuko bari kumwe na Abuneri ngo ariko profita umwice, profita umwice. Aravuga ngo kuboko kwanje ndi kwabangurira wasizwe amavuta. Kandi Samuel ngo yaramusize amavuta yo mwishupe ngo asobanura igihe gito. Ngo ariko aza kwimikisha mu kiraro cy'intama. Ngo amwimikisha amavuta yo mu ihembe. Ngo bisobanurwa ngo nayiteka ryose. Yesu ngo amaze kubona umutima mwiza wa Dawudi aravuga ngo ingoma ntizova mu rugo rwawe kandi imbabazi zanjye ngo ntizokomorokaho kuko zomorose kuri Sawuli. Avuga ngo habe n'urubyaro rwawe ingoma yawe ngo uzasimburwa no gukomoka mu rukiryi. Cyo cyatumye abyara umwana witwa Salomo w'umunyabwenge ngo amuhana amaherekeza amubwira uko Salomo azokora. Mukubitira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Tugeze ku yakangahe? Twari ku yakane. Kutagira agasuzuguro. Uzugira agasuzuguro ngo ufite iki? Ikabandi ibyo mufite ni pirate. Amafaranga menshi ni pirate, amazu ya kera yarashaje. Abandi bayabayemo kera muri serikire ya mbere. Zarashaje. Ifaranga abandi bazitunze kera. Utwo twose tubashitura, turashaje. Salomo yaravuze ngo ntakiriho kitigeze kibaho. Nimugabanye umuvuduko mwiki hasi. Imana ikorana n'abantu bazabubaha abandi bagaca bugufi. Ijambo rya gatanu riranga abantu basinziriye ntibazi gukorera Imana. Iyo bavuze ngo bakorera Imana aza yamagira amahimba agakwepa. Nico gitwa muza mubona abantu buzuye kanisa nk'aba abantu bose. Nuko igiseke cyagiye kure. Uko dufaranga turimo fata guke. Kirihe papa? Kizana. Uduhuza numara utuzana. Nimumara murebe abantu. Uko iyo umuntu yozana n'ijana gusa. Izi faranga zari kuzura. Ariko mukamuza. Bibiliya izivuga ngo ntimukaza muja mu nzu y'Imana n'ibituza n'imitwe gusa. Bibiliya ntibyemera. Wariye ifaranga zimwe wazishize muri kuri M-Pesa, izindi wazipfunze ku musego, izindi wazipfunze quelque part. Wamara ukamutundarara mu ikanisa. Imana yarakurize n'abana bawe ntimwarwaye ntimwagiye mu bitaro ukamuza gusukicara. Dore hano. Kandi noti nkuru ni 100. Izinshi ni 50. Ukundi mutaye isoni. Nibazoza bababwira ngo mwavuze. Nimumara muzamuvuga ngo abapasteri bari ifaranga bararyiki. Ariko abapasteri baragowe. Bararya ubusa. Ngo kuriya ngo ndimuri mukubona ku bunyina yavyibushe. Nyamaza amezi 3 bansengeye ku bwarimu bwo mu Karinge. Umugore umwe yamavuga w'umunebwe mu muhana. Ngo ndimubona ko kera ngo yatangiye guhinduka. Aho. Kariya amapepo turayashamburiye mu izina rya Yesu. Nimudakorera Imana. Iyo umuntu akorera Imana ngo ubuhaye utega umutego uzorwanirira abana bawe n'abuzukuru n'ubuvivi utagihari. Aya maturo muzamutura n'amasadaka azarwanira isinzi. Hari abatayimoni, hari n'abazimu n'abanzi bawe baza batura ibitambo kugira ngo abana babagire imbogamizi. Ariko iyo dutura amaturo azarwana kuruta aho twasenze naho twavuze. Mwe ndi mubizi. Urarya wageze hano uri sereri. Abandi bageze hano bafashwe, abandi bategewe mu mujyi amatike yabashiriye. Ubu bamaze guhinduka ibituku, imisatsi barashokoje, amasuperi, amagana, ibintu byaratukuye, ibintu byose ni puwe. None gutanga muri mwe
mwenshi benshi ndabizi ko benshi muri mwe mufite ubushobozi burenze isi. Ni murebe uko ngo twateranye nitumara dutahe ngo abantu batuye. Izi no muri restaurant abantu babiri zohaza. Hari wazijana muri restaurant zino habe n'icyayi cyiza ntico kuba neza. Izindi ziciye icyayi cyiza. Imana ngo umugisha papa. Iyi ni fasha nyigisho. Ese ukunti mwenti mutangaye. None iyo mubona abandi bagatanga wowe ukamutundarara. Ubu watekereza iki? Wariye kandi urabizi neza kutahukarya. Iyo nindi teme y'ikindi giterana ariko reka tuyireke. Iyo kwinjirira mu giterane. Gukorera Imana neza. Iyo umuntu atazi gukorera Imana, atazi gutura ngo atange, abasinziriye. Icya gatandatu, kutiha agaciro. Abakristo bari mu kuba baririmbye abandi bakabanya amasengesho ariko ntiyiha agaciro ngo amenye agaciro ke. Bibiliya izivuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ijambo ry'Imana. Kwiha agaciro ntiwiyandarike ukiha agaciro mu byo uvuga, mu byo ukora no mu ngeso zawe. Kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Cya gatandatu ni ukudakunda iby'isi. Cya karindwi, kudakunda iby'isi. Yohana ya mbere igice cya 2 umurongo wa 15 hazavuga ngo umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. Mtu akiyupenda ulimwenguni kupenda Baba Mungu hakumo ndani yake. Umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese. Nico gituma muri mu kugira ubushishe bw'ifaranga zitari nyinshi ariko kandi zitari nanke. Amaboko bakayatema ukaja muri ko mukazawumva imiravyo munda. Abantu bakunze ifaranga, abantu bakunze iby'isi, abantu ko barakunda kwinezeza, abantu bakunze isi kandi hano mu isi iwacu ni mu ijuru. Haleluya! Haleluya! Iwacu ni mu ijuru. Habe nubwo muyikuze iyi si iri burimbuke izoshira, abantu bakoreye ijuru bakaribamo bazobaha iteka ryose. Cya munani. Haleluya! Amen. Kiranga umuntu usinziriye ntazabona. Abantu bose bari mu gutaha mu maroje atarabashitse mu gihugu basize amazu yabo. Kuriya ntibazababona. Barasinziriye. Umuntu akamaje kurara mu iroje. Atari umushitse. Ya keosaga. Dunia ya wakamoto. Mari kavo. Dunia ya wakamoto. Nako wakamoto. Umuntu yatagihaye abona zananirwa gutaha muwe akazataha ipemberi. Mukubitira Imana amashi. Kibaza babona. Aho. Kibaza babona. Aza bafite umugore umwe akamagira ngo aba bose nabi. Umugore umwe akazagira abagabo batatu. Uzubona cyangwa ntuzubona? Tuzi wawe mwashingiwe. Nubuhumyi. Yesu yabwiye abafarisayo ngo kubera ubuhumyi mufite ngo muri impumyi zirandata izindi impumyi ngo kandi herezo z'impumyi zibiri ngo zombi zazigwa mu mwobo. Umuntu usinziriye ntazabona. Kweli. Ntazabona. Haleluya, Imana itubabarire. Amen. Ntazayumva. Uko ibizo uko nuko mpaye mvuga gutya. Nyigeze kwigisha mu mibunda umugore umwe yamavuga ngo nyigishije hejuru y'abapfakazi nta jambo ry'abapfakazi nyavuze. Ngo yatunejeje ngo hari ibyo yavuze ku bapfakazi. Nta jambo ryo mu kanwa nyavuze mu bapfakazi. Uko abantu muri mukubona mwicaranye gutya ariko abantu benshi amatwi tari hano. Amatwi sinzi ibindi bintu birimo. Iyo umuntu asinziriye ntazayumva baza bavuga ijambo ry'Imana amakuru ibintu byiriya akarurunga. Umuntu utumva ntabone.
ikindi cya 10 taza agenda. Iyo umuntu asinziriye adakanuye ngo abone tiyogenda. Abantu bose basinziriye baba hamwe ku buriri ku gitanda n'indembe zo mu ibaraza rya 5 tibaza bagenda baba hamwe muri marché sur place. Marché sur place uko yagafashwe taramurikirwa n'ubwiza bw'Imana uko yarameze mu bihumbi 2 kandi abo nibo bafite ingorane nibo baza batera ibibazo mu ikanisa bahora muri marché sur place. Murabona nyogera ku ikanisa imvi zomera nuko bananiwe gukura mu gakiza bameze. Marché sur place. Marché sur place. aho sur place. Bakaroha bakavuga ngo agize iminsi mu ikanisa ngo twaratangizanyije ngo nimupfe kumusengera ngo abone inshingano. Wagize iminsi mu ikanisa ngo abandi barasose ngo iyo ntigeze asohoka. Marché sur place. Sur place. Abandi baje gusenga amasayini ngo babone ubwiza bw'Imana. Tagira n'inzozi yagize ngo arota azabona ibihunyira akarota abantu be bamwirukana. Marché sur place. Marché sur place. Marché sur place. nekahoka Bahora hamwe tibaza bagenda. Haleluya. Atukuzwe. Yesu yaravuze mu isura y'Icyenda mukwiye gukora umurimo w'ubantu myakiri ku mpamvu. ndio Bya jambo 11 no gukora. Imana yaturemeye gukora. Ubundi abashangu tibemewe. Bibiri izivuga ngo umushangu ntimuhemwe n'inshingano. Tiyemere kuba umudiyakoni. Umuntu namba atazakorera urugo rwiwe. Tiyemere kuba n'umudiyakoni ngo yishaza abantu. Gukora tugakorera imiryango, tugakorera ikanisa, tugakorera Imana. Iyo umuntu asinziriye taza akora. Abashangu bose bataza bakora imirimo isanzwe. Iyo yakawayida yo gushaka ifaranga. Imana yaguhaye amaboko aya. aho Ariko iguha n'umutwe wo gutekereza tuzi uko. Kandi udakorera urugo rwiwe yo hari kanisa. Azayama yumva kanisa ari nka leta y'igihugu. Kuko baza bavuga ngo Kongo. kila foto nango kabo Agatura muri Kenya mu ikanisa akazi kuko baza bavuga ngo Kongo akumva ari nka Sudani ari Somalia nuko. Ikindi kiranga abantu basinziriye no gutinda ku Kristo bw'abandi. Amapepo n'abadayimoni ukazutinda ku bandi. Ifata umwanya wo kureba abandi uba wirebye kangahe wewe. Ngo se ngo noneho ngo mwamenye ngo naka. Nico gituma muzamuruha mukabeshera abantu byo batakoze. Bigeze kubesha ikinyoma bakibeshera umupasiteri iri Gasarani. Nukuri. Arere tiraba abantu bari hanze y'igihugu baraduhamagara. Kandi zama bibesha uwundi mukozi nawe bakorana. Ayo na makuru yabayiriya hirya hacu. Aravuga besha ikinyoma beniki yamavuga ngo yarahahagaze. Abantu baracirukankisha. Abantu ngo baje gukurikirana nyuma y'amezi 3. Dusanga ni ikinyoma cyambaye ubusa cyageze kuri. kweli Umuntu azuvuga amakuru atahagazeho akabesha akurira ubukristo bw'abandi agaharibika. Dufite abantu bari mu kubesherwa ndi imbere y'Imana. Nimba waricaye ugatekinika kubeshera abandi Imana izokurwanya igihe n'igihe bizokugaruka. Nawe bizabitora nawe ukabona abandi bagusatani gahagurutsa abandi. Imana izohagurutsa abandi nawe bakube. Muzi kubeshera umuntu ikinyoma kikagenda. Abantu bakagenda ku bukristo bw'abandi bakaroha bakavuga ibintu bitabaye. Iyo umukristo asinziriye cya 12 nacyo cyanyuma. Abantu baza bagenda ku bukristo bw'abandi. Abazungu nicyo mbakundira kuruta ibindi byose. Umuntu ni ku giti cy'ubukristo n'ubuntu. Ubundi ubukristo bw'umuntu ni umuntu n'Imana ye. Ibindi mutahagazeho muzamuvuga bizobagaruka. Mwavuze abakozi b'Imana, mwabesheye abantu benshi, mwatutse abanyamasengesho, mwapasteri, muvuga ibintu mutahagazeho. Imana izobibabaza. Mukagenda ku bukristo bw'abandi. Kuri abagenda hose wowe urorohewe. Ibyawe byaragusambukanye, inzu yawe yarajagaraye, ubukristo bwawe buri kuri taka umeze nk'umuntu ibintu byawe biri kuri takataka. Ubukristo bwawe bwarakunaniye uba muri kwanza kuva wakizwa kugeza ubu. Ukazugenda ubaza ngo se abantu bameze gute. Ngase kuri yaharirimba ngo se ngo kuri yameze gute. Banza urebe uwawe. Hallelujah. Power
kwanza boriti, yani ngiye kukibagirwa. Itowe kwanza boriti ndani ya jisho lako, banza ukura umugogo uri mu ryawe. Umugabo wawe ntimuzamuhuza mwarananiranywe, wamara ukazugenda uvuga abagabo b'abandi. Inzu yawe yarakunaniye tigira umurongo nta mahombi mugira, ukazugenda uvuga iby'abandi. Gabanya umuvuduko ubanza urebe ubwawe, ibyawe nabyo ntibimeze neza. Haleluya. Urebe ibyawe uhagaze neza mu mwuka wawe. Iyo umuntu ahagaze neza n'ubundi taza navuga vuga, abantu bose baza bavuga ni kuzabo byabananiye. Roza Muhanda yaravuze ngo walioshindwa wana maneno mengi, maneno ya walioshindwa ni mengi. Umuntu akinjira mu buzima bw'undi akaruha akinjira no buzima bw'ingo z'abandi. Mwe tribunal ya Zambeko. Ibintu biyanga abantu bari maso. Haleluya. Cyambere ngo bazabumva kubaho kw'Imana mu buzima bwabo. Uwepo wa Mungu ukumva kubaho kw'Imana kukaza kubura. Ta huduma yabaye wasugenda mu muhanda bikoreye ibitenge abandi gufaranga zashize ukumva kubaho kw'Imana. Uwepo wa Mungu ukazugenda uvibura mu buzima bwabo. Abantu batakaje ubusabane n'Imana yabo. Kubaho kw'Imana kukaba muri wewe kukavibura uryamye nijoro. Ko Mariya bagiraga. Yewe Maria umebarikiwa na Mungu. Haleluya. Odera sira uzawumva kubaho n'Imana muri wewe. Reba mugenzi wawe mureke kuko murandeba ngo ndababwira iki. Mbabwire gusa. Baza mugenzi wawe ngo se kubaho kw'Imana uracumva kantu. Cyangwa warapfuye nta kintu. Nta sauti. Kaya kenova. Salonga karete. Kindi kiranga abantu bari maso. Ngo buri munsi bazabumva batuzuye. Afite inyota yo kumva ijambo, azayumva ataragera ku rugero rwiza. Haleluya. Amen. Iyo umuntu aza kuba umunebwe neza, aza yamabara iminsi yabaye mu ikanisa, agatondekanya methodiste na sepake na byakadesa kabishiraho, yamara kamavuga ngo iwe ngo gize iminsi mugakiza, akamayitereka ku ntebe akegamira. Abandi baza baririmba akareba nko hareba. Nko hareba filime. Abandi basenga bafatwa bagira ngo tareka sika. Ngo ibi nibyo abayumbe wewe kazi hiyo na hata na wewe inakuhusu. Birakureba nawe. Ukeneye gukura no kugwiza kumva Imana, ahora n'inyota yo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, azayumva atarashika. Igihe uzumva ko wakuze wageze mu rugero rwiza, uzoba usubira inyuma. Ariko igihe uzumva inyota yo gusenga yo gukorera Imana, kuba imbere y'Imana, kuba mu materaniro. Haleluya. Haleluya. Nimuri mukubona uko abantu bari mu gusiba amakanisa. Ese namwe birahari no mushu gusiba n'iyinga. Ariko ibihigo twaboneye muri iki gihugu, ese wacu bagaze basiba gutya. None iyo ndwara ni corona yayisize ni ingaruka za corona ko nayo yagowe. Ibibi byose bazamavuga ngo ni ingaruka za corona, ingaruka z'intambara. Bahorana bumva batuzuye, bakunda gusenga, yumva yo shaka Imana bushasha. Moto ule wa kwanza mimi sitauacha, upendo wa kwanza. Bazabumva bagisha inyota. Haleluya. Amen. Cya gatatu ngo baba mu buzima bwo kwegera Imana. Kibaza barambirwa. Imyaka 8 ngeze muri iki gihugu si kabiri, kandi ako kabiri sinzokibage kuko karambabaje nyari mu bitaro. Namayinga 2 sivye ndi muri Kenya. Sinyo siba niyinga, kandi jewe nyamenye ngo umuntu aza siba niyinga. Nukuri nugo bavuga ngo yangoye itabi sinyo muhakanira. Nugo bavuga ngo yakoze ku gasigisi sinyo guhakanira. Ikintu umuntu mukuru aza siba niyinga. Jewe nzangeza ni posho kazanyumva ko ndarambirwa nkaho ijoro ricyo. Habe nubwo gripe yo sara nyosindagira nja mu ikanisa. Gusiba niyinga. Siku ya Sabato itakase. Yanditse mu mategeko 10. Ugasiba. Ariko jewe kwegera Imana nizo ziza kurisha. Ya gatatu nukuba mu buzima bwo kwegera Imana. Zaburi ya 73
umurongo wa 28. Cya kane kiranga abantu bari maso. Haleluya. Amen. Baba mu buzima bwo kwirinda icyaha. Baza batinya cyangwa gukora mu muriro. Uko utokora mu muriro uhaye waka mu mashanyaraza ngo uyakoremo. Abantu bose bari maso baba mu buzima bwo gutinya icyaha. Tiyorara n'icyaha nubwo yogikora azagira ubwo bakagitinya. Mukubitira Imana amashi. Amen. Hallelujah. Cya gatanu bahorana connection n'Imana. Bami ba mbere 17 umurongo wa mbere. Bahorana connection n'Imana, ubusabane n'Imana. Cya gatandatu bahora bera imbuto mu gihe cyose. Bazabera imbuto igihe cyose. Niyo hari ibibazo nubwo bari mu ntambara bagira imbuto nziza. Cya karindwi cyanyuma bazabubaha amategeko y'Imana. Haleluya. Amen. Bazabubaha amategeko y'Imana. Abantu batatu turangirizaho babaye maso bakora ibintu neza. Umuntu wa mbere n'umugore witwa Risipa yari inshoreke ya Sawuli umwami. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Imyaka 3 ya mbere Dawudi yimye ingoma ngo hatera inzara muri Israeli. Aragenda ngo aje kubaza Imana ngo se kubera iki inzara yabaye ku ngoma yanje. Kandi uziko yatinze mu masezerano Imana yaramuhanuriye ko azoba umwami wa Israeli. Imana iramubwira ngo nukubera amaraso y'inzira karengane y'abagebiyoni Sawuli yishe. Ngo aragenda ateranya abagebiyoni nibarya bari barakoranye amasezerano igihe cya Yoshua. Yoshua ngo aza kubimenya ko bamubeshe ngo aperereza asanga ari abantu ba hafi. Aravuga ngo muzoba bashenye n'abavomye nta mugabane muzabana hano muri Kanani. Ngo baba bashenye n'abavomye. Ndetse ku ngoma ya Sawuli ngo atangira kubatoteza kuko yari azi ko ari abanyamahanga. Atangira kubicamo ngo bituma igihugu kivumwa. Bwana sifiwe. Amen. Dawudi ngo ahamagara abagebiyoni arababwira ngo mumbwire icyo twokora kugira ngo igihugu gihendahenderwe cyongere kigira imyaka myiza. Baramubwira ngo kugira ngo tubabarire ufata abahungu 7 bo mu ruzaro rwa Sawuli cyangwa rwa Israeli ngo bamanike ntubice kibandi ubatundike habona nibamara gupfa ngo turababarira turabagebiyoni. Ngo afata abahungu 5 bakomoka kuri Risipa n'abandi 2 b'Abisiraheli ngo abatundike izuba riva abantu bose ngo barabona. Abasirikare n'abaministre kugeza ku mwami Dawudi ngo bamaze gupfa barataha. Umugore witwa Risipa ngo yigira inama yo kwanga kuvirira amagufwa y'abahungu ba Israeli. Niko abakristo bari maso bataza bavirira itorero bahora mu nzu y'Imana babwira Imana iby'itorero. Niko abakristo bari maso baza babwira Imana imitwaro y'igihugu. Niko abakristo bari maso baza basengera abantu bari mu ntambara no mu bibazo. Haleluya. Haleluya. Wazinga uhereye mu ibiba ukageza mu isarura ngo ntiyemera ko inkongoro ziza nijoro ngo ni kumanywa ngo ni nyamaswa ziza nijoro ngo kurya santumbi. Ngo amakuru agera ibwami ngo babwira umwami Dawudi ngo ntaco wokora kugira ngo ukize Risipa hariya. Ngo yisasi kugunira tiyita kumbeho n'inzara n'irungu ngo arinda intumbi ngo afata ikizinzara zinga. Haleluya. Amen. Abamaso Risipa ngo abera intumbi amagufwa y'abahungu ba Bisiraheli. Mwami Dawudi ngo abyumve ngo kubera igikorwa cya Risipa ngo ntabwo yagiye ngo aje guhamba gusaba abahungu 7 ngo yahereye Geribowa ku magufwa ya Sawuli na Yonatani ngo atari yarahambwe ngo amaze kuyahamba ngo araza hambaye abasore 7 ngo Risipa abona gusinzira. Bwana sifiwe. Amen. Abakristo baza basengera itorero bagasengera bari mu ntambara n'abari mu kaga. Hari umunsi abamarayika bashinzwe kumva amasengesho ngo baza baje imbere y'Imana bakabwira Imana ngo wibuka amasengesho ya naka. Nubwo yatinze ukavunika ukaruha ukarara mu mbeho ukisonzesha. Amasengesho ntazapfa ntazanabura ntazasaza. Amasengesho yo mukiranutsi agira umumaro. Imana izitinda kuyasubiza kubera impamvu zayo ariko Imana ngo izisubiza amasengesho yose yabera. Haleluya. Haleluya. Umuntu wabaye maso kandi wa kabiri ni Elisa. Igihe Abasiriya bagose umurwa wa Samariya ngo bawugota imyaka 7 ngo haba inzara muri quartier ngo bazingira Abasiriya Abasamariya ngo ntibasohoka ngo bageze imyaka 7 ngo barya ibintu byose byo kurya byari mu murwa ngo birarangira mu myaka 7 ngo baroruha ngo batangira kurya abana babo. Ngo bukeye umugore umwe ngo arya umwana w'uwabo ngo babwirana ngo kubera inzara
inzara nimbi zituma abantu bahemuka. Inzara nimbi. Waragenda abwira iwabo ngo kubera inzara. Ngo reke turya umwana wawe none ejo tuzorya uwanje. Wa mugore ngo aremera. Ngo amare kwemera barya umwana we ngo bamare guhaga. Baratandukana. Bundi inzara ije kukurya neza niyo waraye uriye cyane. Yo wariye neza ukarya neza nibwo uzugira inzara cyane. Ngo bamabzuka kandi yanzara yasaze. Wa mugore ga waraye uriye umwana we yamabzukaga yiri ukankaje kubwira iwabo. Ngo hagere ngo asanga uwabo yamwitegereje umwana ngo amutera imbabazi. Aravuga ati umwana waje titumurya. Wa mugore ngo abona kugira ikiriyo ngo arariravuza induru. Ngo takambira umwami wa Samariya. Aravuga ngo ndengera mwami. Ngo kubera ko umwami yarazi ikibazo kiri mu murwa. Watekereza ko neza amenya ko neza. Ngo ari ikibazo cy'inzara. Aramubwira ngo sinzo kukurengeranya abikura heye. Ngo tuma abantu gufata Elisa aho yarari. Ariko Imana y'Imana Elisa ngo yahoraga ari maso. Haleluya! Haleluya, haleluya. Ngo yahoraga ari maso. Kweli. Ngo yahoraga ari maso. Ngo Imana iramubwira ngo dore tumwivuje kubiturutse ku mwana. Ngo baje kukubwira ngo ugende uje guhanura. Ngo ariko nugerayo ngo babwire ngo ejo mu gitondo kare kare ngo intengo y'ifu imwe ya Seyiri ngo izozigura shekeri imwe y'ingenzi. Yamahanura igiciro Imana igiye gukora ibitangaza. Ntizikora ibyo mwoshobora nabi wanyu. Imana izikora ibintu abantu batokora. Imana ngo itabara Samariya. Bwana sifiwe. Ngo ejo mu gitondo kare kare ngo umugabo umwe mu muhano yamayitanguza. Abagabo baza bapinga abayumbi. Ngo ibyo ni birya bya bamyeho. Nibazo zaba bapinga ntimukaza mugira ingorane. Abo bagabo bamaho mu mihana yose yo kwisi ya kera. Ngo umugabo umwe yamayitokeza. Ngo muza mukurikira ibyabariya. Ngo Imana nubwo yokingura amadirisha y'ijuru ngo bene ibyo zobaho. Ngo Imana iramubwira ngo kubera iyo mpamvu kubera ko atizeye ngo mubwire ngo azabirebesha amaso ntazobirya. Mu gitondo kare kare ngo Imana ikoresha abanyabibembe bane. Ngo bari baratawe inyuma y'umurwa baracitse amaguru. Ngo baricarana baravuga ngo twicaye hano gute ngo inzara ngo tugende tukatinge mu mahema y'Abasiriya. Ngo nimba ari ugufa turapfuye ngo ariko tureke kugwa hano. Ngo Imana imanura imbaraga kugira ngo isoze imbaraga z'Imana ngo amasezerano yavugiye mu kanwa k'umugaragu wayo. Ngo ejo mu gitondo kare kare hari umuhanuzi umwe wahanuye ngo nimba atari umukobwa n'umuhungu azobyara. Elisa yari yavuze ngo ejo tomorrow. Imana is tomorrow, is today, is yesterday. Mukubitira Imana amashi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana izu uyu mwaka, izu uwundi mwaka uzoza, isi none isejo. Imana yari yabwiye Elisa ngo babwire ngo ejo mu gitondo kare kare. Ngo ejo mu gitondo kare kare. Ngo kwiremba hazoba hari ibyo kurya by'umuhimbo. Yego. Imana ikoresha abanyabibembe. Imana izikoresha ntimuruza abantu bakomeye mu ikanisa. So baza bubaka ikanisa. Haza bubaka abantu bafite bari maso nibo baza bubaka ikanisa. Kundu wamba kukirere kimeze wewe. Haleluya. Isuze ngamukome oya nabwo sinyogendera kuri bene iyo game yitonze gutyo sinzanyigenderaho. Haleluya. Haleluya. Nyasomye ijambo rivuga ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana yikurura agonona. Namashiramo speed.
ibintu ndimo kubona abantu badasobanukiwe. Timuruza amapendo. Yani nyakibagiwe. Amapendo na indirimbo tonze. Nigisirimbi yo kigitangira. Iyo kigeze gutya hagati. Biriya nuguteranya ibintu bidahuye. Nugucanga amazi n'amavuta. Bigira ishuri. Igisirimba cyo kubwiriza kizagitandukana n'icyo gutangira. Mukubitira Imana amashi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana itabara Samariya. Nawe izogutabara. Nimbi wawe hari gutyo. Hari imbaraga z'Imana ejo mu gitondo kare. Imana ikoresha abanyabembe bane ngo barirukanka barishira mu rugerero. Ngo bagihaguruka gutyo. Ngo Imana ishira imbaraga zayo ngo mu bice by'amaguru yari yaracitse. Ngo bakandagira gutyo. Ngo urugerero rw'Abasiriya ruri mu imbunda n'ibifara. N'ibiryo bari barajanye. Imyaka 7 yose. Abisiraheli baratinya n'umwami. Ngo Imana ishiramo imbaraga. Ngo baravuga ngo nukuri. Ngo birashoboka ko Hallelujah. Egiputa niyo yari ifite puissance. Kuko bavuga ngo watabawe na Amerika. Ni kuko bavuga ngo Amerika yatabaye minembwe. Iyo si maajabu ya Bwana. Ngo niko bari ko bumva ngo bamavuga ngo izimbaraga zibiriri. Siza hano siza Samariya. Ngo ahubwo ngo birashoboka ko batabawe na Egiputa. Bama baguruka bariruka ngo basiga ibintu byose. Ngo binjire bamasanga imiceri itetse iyindi mibisi inyama zikaranze amafiri za pirao imiceri amafu y'amaguniya ngo barajya ngo bamare guhaka baravuga ngo aya makuru bitwo yararana hano ngo Imana yabikoragira ngo isohoze icyo yavuze mu kanwa kayo. Imana yavuganye nawe izagisohoza. Hallelujah. Imana yavuganye nta muntu uzokirwanya nta gihe cyo kimara Imana izigisohoza. Ngo kubera ko Imana iyivuze ijambo bigira ibintu 7 zirikorera. Ibintu 7 Imana izikorera icyo yavuze. Icyambere ngo Imana iziri protege ikaryubakira. Ikindi ngo iziririnda. Ndege nti yoribomba kuba impunzi nti ko bimara. Iki Imana yakuvuzeho inyenyeri yawe nta muntu woyizima. Imana iziririnda. Mukubitira Imana amashi. Kubera kuba amaso ku mugaragu w'Imana. Ngo byatumye asenga Imana irabasubiza mu gitondo. Ngo buca mu gitondo kare. Ngo babwira umwami aravuga ngo bene ivyo muntu sitwozumva. Ngo atuma abantu birukanga kureba kugira ngo bace muri yambushe. Ngo bamavuga ngo none bamenye ko tugeze kure. Imana ubundi zitabara igihe abantu bumva ko bitagikunze. Kugira ngo tutaha amaboko imbaraga zacu n'ubwenge bwa. Ngo birashoboka ko bamenye amakuru ari hano ko abana batangiye kuribwa. Ngo ni mubaza mufata abasirikare bagende bamenye neza. Ngo barirukanka baratambuka. Ngo babone baratambutse bahamagara abana. Ngo barara baseha ibiryo mu gitondo kare kitarengaho umunota n'isegonda. Ngo bizo kujya biruzuye hano. Abantu bose ngo bazuka kare baha bafata ibiryo. Wa mugabo wavuze rya jambo ryo kutizera. Nutizera Imana uzogwa mu butayu. Imana ya Mariya abagabo b'Abisiraheli bananiwe kwizera ivyo Imana yakoze irabarimbura mu butayu. Ngo isigaye Yoshuwa na Kalebu bonyine n'abana bavukiye mu butayu. Kutizera Imana wobizira ukabizira. Imana igukorera ibintu bikomeye. Imana ibikeneye ngo ugira ibitekerezo bigiri hejuru bitahura Imana bikayumva bikayikurura kugira ngo mugarurire Imana icubahiro cyane. Imana ntizi ko ari ibintu bene. Iyo umuntu asinziriye Imana izimukorera ikintu akama bishishanya nahavuka akazaterera imirimo y'Imana kuko kwaterera amabi. Hallelujah. Kubera kuba maso ku mukozi w'Imana Elisa yari hano yatanga ihumure mu baturage buca mu gitondo kare baratabarwa ngo ariko wa mugabo w'umunebwe ngo bamamugira umukuru w'idepo bamamurira kubera inzara bari bafite yamapfa baramushingura. Utizera Imana. Hallelujah. Atukuze Bwana wa majeshi. Hallelujah. Bwana sifiwe. Yo! Hallelujah. Yo! Hallelujah. Kubera gukiranuka ko mu rugo rw'Imana. Ngo Mose yakiranukiye mu rugo rw'Imana. Ngo umunsi ubwabwira Imana. Iyo umuntu yabaye maso akegera Imana azaba inshuti y'Imana. Mose ngo yabwiye Imana barayibwira ngo uzumbwira ngo nyobora Abisiraheli kandi uzi ukuntu bagoye ngo tumbwira abo tumanye nabo. Imana aramubwira ngo nzabana nawe. Imana ngo yari yamubwiye ngo zoguha marayika. Kubera ko Mose yaraza amanyanga y'Abisiraheli
ngo abona ko abamarayika bazorakara aravuga ngo Mana nutemera ko tugendana ngo nanjye sinzojana nawe. Haleluya, haleluya. Bene data nimube maso, Imana izigendana n'abakristo bari maso. Ingaruka dufite mu miryango no mu bibazo dufite mu matorero, n'abakristo basinzire batazamumva Imana, batazamumva ubushake bw'Imana. Ariko Mose umugaragu w'Imana ngo kiranukira mu rugo rw'Imana, duheze Imana ubwiza. Haleluya, Imana haleluya. Sina Imana icyubahiro ba papa mwe zanga wakano varia. Imana ubwiza. Haleluya, Imana ntabwo ari umuntu. haleluya. Imana ntizikiranirwa. Ndio, Imana ntiyo kumva amabwire pasiteri we. Imana ntizihabwa ruswa. Imana ntigira n'urugomo rwanyu. Imana ntizayumva amabwire y'abaturage. Imana ihabwa icyubahiro. amen. Haleluya, Haleluya. ariko Mana we, umunsi umwe ngo yagambaniwe na bene nyina, ngo baravuga ngo sizozuga umuvugane n'Imana wenyine. Abakristo barimo kugira ishari mu nzu y'Imana, bakagira ishari abantu bavukana amaraso yabo. Zatangiriye mu Bisiraheli, ngo baravovota Miriyamu na Aroni ngo bibabaza Imana. Ariko umuntu iyo yakoreye Imana ntimukazamugira ikibazo. Imana izagahinda kabamwizeye. Ndio, N'umurimo w'Imana twajemo ntitwaje kwifotoza, ntitwaje kwifotoza, ntitwaje no gukubitirwa amashi, twaje gukora bigoye kandi bikomeye, ariko imbere yacu hari ingororano. kweli. Haleluya, Haleluya, Mose abwira Imana. Haleluya, haleluya. arayibwira ngo mbwira imigambi yawe kuri ubu bwoko. Imana iramubwira ngo imigambi yaje, ariko imigambi y'Imana ab'Imana yahamagaye bakamukurikira, Imana izabagezayo. Nubwo ubutayu ari burebure, harimo gutukwa no gusuzugurwa, ariko umugambi w'Imana Aho, kuba mwitavye tuzagerayo. kweli. Nukuri tuzagerayo. Nubwo abantu barushe kubera ubutayu. Ya kinao. Imana itaratereranye Mose, Sana ya Israeli. nawe ntabwo izokureka. Mukubitira Imana amashi we. Amen. Amen. Ndatinze reka ndangize. Ariko Mana we nzogukunda. Haleluya. Haleluya. Umunsi w'Abisiraheli basa ngo batangira kukiramya, baravuga ngo iyi niyo Mana yadukuye muri Egiputa, ngo bibabaza Imana. Mose yagiye ku musozi, Imana ibwira Mose ngo reka mbarimbure nzokugira ubwoko. Wamare kubivuga gutyo, ngo aravuga ngo Mana bababarire. Bwana sifiwe. Amen. Ngo bababarire kuko nubarimbura ngo abanyegiputa bazogira ngo amaboko yawe yarananiwe. Abwira Imana ngo Mana imigambi yawe ni iyi. Mose n'umugabo wabaye maso ku bwoko kugeza ageze mu butayu. Imana ngo imuzamura umusozi witwa Pisiga, iramwereka Kanani yasezeranyije ya Aburahamu, iramubwira ngo iki gihugu kubera ubwiza. Ngo Mose yinginga Imana ngo reka nanje ngereyo, ariko Imana iramubwira ngo hagararira hano ko. Imana yonyine iramwiyicira kandi iramwihambira. Bibiliya ivuga ngo marayika w'Imana na marayika wa Shitani ngo barwanira intumbi ya Mose, ariko Imana yonyine iramuhisha. Ego. Haleluya. Haleluya. Mose abwira Imana ngo Mana nyereka imigambi yawe. Aravuga ngo nzanyuza kugira neza kwawe. Haleluya. Amen. Hari ibihe byinshi muzamugira ngo dufite ibibazo, Imana yaradusubirije kugira neza kwayo. Yego. Nukuri Imana idusubirije kugira neza kwayo. Imana ibwira Mose ngo nzonyuza kugira neza kwawe, ngo ubwiza bwaje ngo nzopfuka mu maso haje, nzogupfuka mu maso ngo nyuze hano mu irugo. Imana iramwiyereka Mose kubera ko yari ari maso. Imana yitegeye kugendana n'abakristo bari maso. Imana yiteguye kugikoresha abakristo bari maso. Usinziriye we kandi Kristo amanuka kumurikira. Agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Agakiza karatwegereje. Yesu ari hafi kugaruka, kandi Satani arabizi ko Yesu ari hafi kugaruka. Nico gituma hayakora kugira ngo abashe kwigarurira benshi. Bene data, ni mukanguke murinde ubugingo bwanyu, kandi dukorera Imana iminsi dusigaranye niyo miki, kugira ngo tuzaraga ubwami bw'Imana. Iyo umuntu ari maso niwe Imana izikoresha, niwe Imana izivugisha, niwe uzugendana n'Imana. Imana dufashe kandi tugaze. Amen.